бо анҷоми ёфтани соли таҳсили мавсими таътили тобистона барои мактаббачагон ва ба истироҳатгоҳи тобистона фиристодани онҳо оғоз меёбад. шурӯъ аз моҳи июни соли ҷорӣ кулли истироҳатгоҳи умуми шаҳрӣ ва назди мактабӣ ба қабули хонандагон оғоз намуданд. яке аз истироҳатгоҳи калонтарини шаҳри Панҷакент дар мавзеи Чиларча ҷойгирӣ буда. дар таътили тобистона садҳо нафар хонандагон ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ бо фаъолияти истироҳатгоҳи мактаббачагон яъне Чиларча шинос гардида ба роҳбарияти истироҳатгоҳ дастур дод ки барои хонандагон шароити мусоидро фароҳам оранд, онҳоро ба машғулиятҳои маърифатӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ ҷалб созанд, то дар хотирашон рӯзҳои истироҳат ҳеҷ гоҳ фаромӯш нагардад. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رئیس ولایت رجب‌های احمدزاده و رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده همیشه نسبت نورسان کودکان диққати махсус зоҳир менамоянд, зеро ки ояндаи миллат ин дар дасти ҷавону наврасон аст ва давлату ҳукумат аз тарафи наврасон бисёр як ояндаи хуберо интизор мебошад ва дар имрӯз ки мана аз тамоми ҷамоатҳои деҳот, аз тамоми ҳудуди шаҳр дар ин ҷо кӯдакон омаданд барои истироҳат намудан ва ман бовар дорам ки дар ин ҷо мураббиҳои ботаҷриба фаъолият мекунанд, ба ин кӯдакон як дарси тарбиявӣ меомӯзанд, бо ҳамдигар дӯстию рафоқат пайдо мекунанд ва боз ҳам ба худ як чизҳои хуберо дарк мекунанд. дар истироҳатгоҳи Чиларча барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ шароитҳои мусоиди маишӣ ва истироҳатӣ фароҳам оварда шудааст ки ҳамарӯза барномаҳои фарҳангӣ хотири онҳоро шоду масрур мегардонад. бо дастгирии шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент истироҳатгоҳҳои фароғатӣ ва таълими беҳдоштӣ ташкил карда шуда, дар даври аввал хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар онҳо ҷалб карда шуданд. дар истироҳатгоҳи Чиларча ҳамзамон 100 нафар мактаббачагон ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шуданд. дар ин ҷо мактаббачагон дар баробари истироҳату фароғат ба бозиҳои варзишӣ ва таълими иловагӣ фаро гирифта мешаванд. бо ғамхориву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз таваҷҷӯҳ ба таълиму тарбияи насли наврас, ба солимгардонии кӯдакон беш аз истироҳатгоҳ барои кӯдакон ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст. ҷои хоб барои кӯдакон, ҳавои тозае ки як табиати кӯҳсор дорад ва ҳавзи обозӣ ба кӯдакон дар як рӯз 4 маротиба хӯрок дода мешавад ва чорабиниҳои варзишӣ ва солимгардонӣ ташкил карда мешаванд ки ин ҳама ғамхориҳо барои тарбияи насли наврас, барои ба соли нави таҳсил омода намудани кӯдакону наврасон мебошад. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ бори дигар масъулинро вазифадор намуд ки дар истироҳатгоҳ талаботи муқарраршуда риоя гардад ва хонандагон бо таассуроти нек ба хонаҳояшон баргарданд.
استقلال مرحمت. سرداران گروه برای مژده دادن آماده شوید. گل دختران. محترم سرمربی لگری چلرچه گروهی برای گذراندن جماعت تنتنوی بخشیده با گشوده شوی لگری چلرچه آماده از شیاری ما. گل دختران هستیم ما، زیبی جهان هستیم ما. مژده دهنده سردار گروه گل دختران اسماعیل بیب شهری. آزاد. اختران. محترم سرمربی لگری چلرچه گروهی برای گذراندن جماعت تنتنوی بخشیده با گشوده شوی لگری چلرچه آماده است. شیاری ما. زنده باش ای وطن، تاجیکستانی آزادی بان. مژده دهنده اربابزاده اردمهر. آزاد. سامانیان. آزاد. محترم سرمربی لگری چلرچه گروهی برای گذراندن جماعت تنتنوی بخشیده با گشوده شوی لگری چلرچه آماده است. شیاری ما. مژده دهنده سردار گروه سامانیان اسماعیل انیس. آزاد. استقلال. آزاد. محترم سرمربی لگری چلرچه گروهی برای گذراندن جماعت تنتنوی بخشیده با گشوده شوی لگری چلرچه آماده است. شیاری ما. مژده دهنده سردار گروه استقلال میرزایف بهزاد. آزاد. محترم لگری شیاری ما. تاجیکستان مذهبی من، سرزمینی کم زمین، تو سراسر کهسوری، تو سراسر سنگزوری، چون که فرزندان تو در طول تاریخی دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود برده‌اند. وطن سرشتی من، بقا و سرزنشتی من، زمین و زردوشتی من، بهشتی من، بهشتی من. وطن سر می شود از گهواره، ز شیری پاک و از پیستانی مادر. وطن سر می شود از آن سواره که آن را ساخته دستانی مادر. تاجیکیم و یک دل و جانی، پرتوی یک صبح تابانی، شعله یک ماه شام افروز، نور یک خورشید تابانی. مادر جانم مادرم، دائم باشی دفترم، از سرود در وصف تو پرنده از دفترم. مهربانم مادر جان، آوردیم دبستان، وعده میدهم برات دائم باشم اعلی خان. دوست می‌دارد دلم جبر و جفای دوست، دوستر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خوب با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره دردی به دوای دوست. چون تیغ به دستار مردم میتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ ناز بر استنکاران کردن، انگوش ناز بر نبیز از بشر کشت. سی جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایت دنیای سخت گشام، انگیزه شاید از الله‌های مادر. سر می شود به عالم راهی درازی مطلب، از حکمت معلم از آستانه مکتب به مکتب معلم. دنیا همیشه تار است با مکتب معلم، یک عمر نابها
تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی عزیز و دلبرم، مثل طفل دست میدارم تو را، از تو آید به شیرین مادرم. تاجیکستان که من کهی بلندش راه من، قبله ایمان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نبض من، خارش بهاری سبز من، ابری من باران من به تاجیکستان نیست. صلح جاویدان، آسمانی صاف، بحری کردکان. در اجرای اسماعیل و دلفوزه و انصار و انلخیت سیاکه در اجرای خالمیرزای و مهرزه. گل گلزار سیرنه فصل بهار استمرم بلبل المسه گلزار سیرنه ایلرم الگل المسه امان ای امان aman bulsayay yarlı bular yarsız olmaz aman